Chairman le kan party president sa tak Pulal Sota senior congress leader sa tak te party ya azamul pui theitop chua congress party ta na thale jong sen thin te le voina party mu pui lo khom song te ni za vain chi bai an buk chewa voin hun chatak mai Friday political session mang thei tura pathian khoi na an chang hi pathian ne na lom thu ka soya chuti rual chon he hun buat sai tu program te duang tu political session in charge te he hun ruam ang na siam tu da chunga polom thu ka soi bokani Congress Bhavan Golden Hall a hian voi thum thu ka soi na tu ani ta alomam ka dilem maya kadin masak ber chu kumsang ni le pakua khan MPF headquarters campaigner kanina angin sang ni pariat in thana congress sarkar thar in siam chho lima khan sang ni pakua a thu karon soi to kan party senior za kai puchong ku ma pheijon ka thu soi zo nang chu a work order pot thazong in thui soi velo tok maya mentia karon din voi ni na chu sang ni le som palia khan sang ni som pathum in thana sarkar da congress party nan siam le khan sang ni som palia synod revival speaker kani na so na changin thu soi turin som kani le karon ding le voi ina ro hi chu katan hian a lubik zualin ka sia Congress party member ninga din Golden Hall political session hun kan mang thei tur hi kalom tak zeta ten katan a lut le zual em na chu political party member ningai reng lo Ming pengai reng lo ka sang ni som nia October ni som palia je PM party ka zoma the chuan politics active politics a hian kumthum vel or chau tan la ve party office political session a hian thu kala soi ngai nia lawa helaya congress party Golden Hall political session thu soina hun chatak mai voina kan chang hi kalong tak zet ani soidu ka nga hlek maya minute somthum pel lo ram ka du boxia minute somthum ka lo pel pal deu la ani point pu chairman men sia thia kan be seya engpo ni sela kan visual puital chu an soiman tura ngai ta ila ama sain thuma ang dewa han soi masak kan du chu Congress party a hian mi thar ni in mani luka karon lut ve chau ani reilo te chau kala om chung hian thil ro pui tak Congress party chung zia mu chua kan ya party pui nge chu in kianga om athamuan thla ka mi thar sok te min kuang kwa in thiam le maya athamuan thak tak zetin ka ria min ti tlang nel thiamin nei tu thin lung pulo thei lo turin min kuang kwa thiam tlak mai te hi party puisia nin ka ria ei kan president zon tak Pulal Sota ho hian congress party hian midang beile midang soi chiat na hun hi nei vak lo nin ka sia voina po hian chu tiang lam chu kei po in hun ka nei lawa ka ngaya amma ero chu han soilam thram kan du chu party dang nen ka khai khina ti na lam ni lovin Congress party administration that ziale discipline that zia hi don hun rei lo te ka lo om chung po hian fia takin ka bu mana atakin chung chu karom chen man ani party puiti taka structure het tak aneya
engkim mai hi kalphung fel tak nein dan ngai poimo na nuaya dan ang thap zela in kai hruaina in thirakala achong chak chak a auring ring thui na kal velo tilai te po hian luk ho tu te thu in ngai chang thiam le maya ho tu te nial kal song le beilet zong a malak na mu tu rom velo te hi thamuan kha katia in hun nei lo te kalo tel ve chung hian in eat sik na emo in hupur na emo tel nia lova mithar zok te min lo welcome thei hi athamuan thak tak setin kapia in lungruanga le tho ho na chha hi amunom katia in pek na tak set ne na in han che sung mai chin te hi Mizoram tan hian alule in kahria ani thumha kan nei ta dua heti hian han soi chan don ta ina wena hian ka ngai poimo em chu pathian thu ne na in mila ram kai shwai na ene kumsang nile pariat khan MPF headquarters campaigner kan i lai khan MLA general election dona Zonet Cable TV political sermon soi turin minti Babylon politics le Jerusalem politics ti chungchan ka soya voina yan chu thu chu toi te han thual dom le ka duani he zoram chan chuak tur hian Babylon politics ni lovin Nebuchadnezzar politics ni lovin Jerusalem politics lal davida political system angkha kan mamo ani chuta chun kan ramdam na tur hi omani ti ka soinon du ani Daniel le khabu bung li chang som ni pakwa le chang som thum kan en chuan thasom le than ni to pa chuan Babylon lal in chunga lal chu aveya lal chuan he Babylon ro pui hi keima chak na nge ya lal chen na munatan le karo pui moina tura kasiam chuan ni lawen ni ti ra soya ti kan boni chu chiang viau mai Babylon politics a chuan Nebuchadnezzar ideology a chuan pathian lamalang phalo ma ni mihring theina le ma ni mihring chakna mihring thiam na a theina zo ma chuan na kan hua pathian thu alal phak lo na nun ram kha chiang takin lo lang ani chuti line chronicles pakhat na bung som ni pakwa chang som pakhat kan enero chuan lal davida khan eng tin nge soi kha olal pa ro pui na te thil ti thei na te soi moi na te ne na te lal na te hi ita ania lele van zong hi ita ani sia olal pa ram chu ita ania mi song chung lung bereni atidai mai Davida ideology Jerusalem politics sa chuan mihring chakna le theina ma chuan na lang velo wa lalpa ro puina hlana lalpa in nata lalpa rin chana lalpa ne lo chuan eng mani lo tia chianga sumi akal na chu khovela ram ro puita David's kingdom lo din chuan a khari tlat chuwang chuan he kan zo ram dam na tur po hian Babylon politics ni lovin Jerusalem politics so Nebuchadnezzar ideology ni lovin Davida ideology zo ki kan mamo chuani uwana nena kan interview ye tu long lo chuaka khan party office pathian thu ziak tar chungchang ka soilanga he geni congress party a chuan amosa bunga chang som ni pali ro re la dik chu luyangin luang sela felna chu lui pui ka ngai lo in luang ro se ti kan tar kul mai ZPM party office a chuan tara ni velo ti kha ka soya an hota maya min vom sui na ang reng khopa chuti taka veide jona man tar se ni mai lom te min ti
chút thì ta có về chỗ này tiếng ZPM mà cùng thông đều thom chung khá là tar xí lâu tem mình tia party office à mình máu đồ đàn đó là thiếu tí thế này lâu gì ấy chú party tel chân chuột cần cái vết chú hoàn chân ZPM party office khan bắt hiện thu trang in mà nó tar là những ngày thấy nan khan ZPM general headquarters trong tribal khan deal là cần khen thấp chú cái soi cái man lâu cái interview khan kan soi kai lúc đùa nia chân chính chama thay siak bung ruk chang som iram lo theng ro se ti tar ni se kan đùa trong trai pol khan ti chuan ni som ni paruk march sang ni som ni pani ni kum march a dei to khan ni chu ni som ni paruk inrin ni som ni chonudar ni a committee kan le trong trai polin bumaro teina chú ta kan committee à chuan kan meeting à chuan ZPM president ne na trong tribal mingin ngen na thenila deal na siamila mathai bung ruk chang som iram lo theng ro se ti hi party office tar ve ni ro se ti hi idilang tin kan pasa minute siak tu po kania a deal na po so po sai tu kania ZPM party president ne na po chon ka thelu thap nghe ya elected OB meeting apo an ngai tu nge ni chuan ka ya am mai ero chu ka lo chuan ni theng khan tar ani tat lo pathian thu alen lo na muna hian pathian khongai na zar rong bol ve tok tok thin mi chak lo hi ka leng bik lo ni chu ni zo ama chuan ZPM party office a hian Zakaria bungli changru sakna ni lovin thil ti theina ni lovin ka tharau zokin le ti kha anta thin ni nan soya ka tel ve ma thilania amai lo chu soi ka khia dan chuan tu te mo in AZNPA ma yan tin pot thada yan ti abak chu tar leom to lovani mel khop mai a chu lam chu thu han ni ta sela a pathian du udana ram siam thatur chuan Babylon politics ni lovin Nebuchadnezzar ideology ni lovin Jerusalem politics Davida ideology zokhi zoram hian kan dam na tan pathian du udana kan ram siam thaturin kan mamo ani apani na chuan kan sa khuwa a himangai lom lunia khan toy tein ka soya voin hian tlema han zen thuk deuh hret ka du ani Hindutva movement hi bidi kan sir lai sang ni le paruka Hindu philosophy kan han sir ve lai chang to khan ka vem le ka lo do dal chou ve ani ngara Hindu ram din thar le na hi tun nai thil mai ani lova kum sang ni le pariata khan kum som pangalai kalta khan ani chu pi baby ram siamen khan nun Krista chanela ka interview a chu chuan Hindutva movement chung chang hi kalau soi ve chiam to a BJP lo lian chho tu te po hi ka sia thiam ang khan kalau soi lok ve he to ani sang ni pasari changa sang ni pakua inkara MPF headquarters campaigner kan i chum po khan political sermon kan soi pa in he Hindutva movement laka invenatur awareness campaign hi kapha kam tok in kalotlan pui ve thina tun kar bulama West Phailing lam kan suk sin po khan kong so ma zan chia ni som ni polizana po khan West Phailing kan in pol khom na party mi te toy te chuan kan soi lang le ram boka zen thuk de ulek kan du la ya oma Hindulal chum kwa ami Gautama Siddhartha Gautama Buddha tinita akha Lumbini Gardena Kapila Vastua lali suapian makum sanga vela khan lo pianga ti chuan lal ina cheng in sailia na dat na khelo wa thi na khelo wa re thei na khelo wa khovel har sat na engma repak lovin Hindu lal ina akhosani nema selo puiting chova pon lama anwa chua khan damlo amua ku do amua mi re thei amua mi thi amua
khovel hi sheom na te thi na te nat na te omani te re thiam chia anuna quest anei ta zona nei ta ni heng song song top nuwa hian enge tia boitlak chu anun zona chu chan na motorin hindu pui thiam chi sang sang apan kuala ram noya pu ko khosa hermit hawang chi de po apan na sa ani nima se anun zona chan na mu zo lawa a beidong akir le lama bot gaya body thing noi people thing noya chut lain en na ka buta atia avar hokani war pona nei ni chu chuta chuan sa kho chi thar hindu sa kho kal peng pakhat buddhist sa kho hi alodin chuak ta ani a chu buddhist sa kho sa lo lian chho zela india ram hiron lata duai maya hindu sa kho haron lu alan chho ta ni anu kum za thum vela lo ral le chuan BC zani bor chowa chuan india ram lal ro pui asok the great asok ro pui de bo kha buddhist sa kho bia anno de dai to mai helaya guwahati ya khu a home kingdoms hulai lal ram song song po khu buddhist lal ram ni in huta kamakya temple guwahati mi de po khu atlu chevek to ani tuna hindu nation kho vel om chun nepal ram de po hi gautama pian na ramania sutiang ang chuan buddhist sa kho elem zo to a nepal rama de chuan hindu temple de chu an mandir de chu arwak hei huaya milim pathian de chu atlu mai to ani sutiang chon buddhist sa kho yan india ram alwak hatta ni sutiang din muna din chho chuan india ram chu hindu sa kho atlu chho tam ta chu hindu sa kho lu chia ron kai har tur chuan lal iswa lo pian nu kum za sari somnga edi vela khan hindu pui thia pakhat india chimlama tangin shankaracharya alo chuak ta ni shankaracharya chuan advaita philosophy aron champion pui ta advaita ti chu advaita ti poin soila adik zok mai thaya sanskrit lama tang chuan advaita philosophy chuan aumsia bera chu asap trong chuan not true no second same single tina ang dewani la monotheism ti te ne nang lek ani mission atman le pathian brahman chu pum khatani pakhatani ti kharo naw puita pathian le mission pum khatani sia chu philosophy mang chuan india ramaron kap engta chu hindu pui thiam chuan ta india sim changin kashmir thlengina fang chowa india ma chakama guwahati thlengina ron ruta nepal rama lu chowa chunga fan kuala zong zonga chuan hindu sa khuwa aron din thar chole a hindu temple te tuai thar alo ni chole ta guwahati ya kamakya temple te po hi din thar ani le na ni ya chu shankaracharya malak na kaltang chuan nepal ram pui tun thlengin hindu nation alo na de ta ani chuan india ram kal chho zela chuan sa phau ten min kolnai chung khan sa phau om nan hoi kalom chung de khan hindu movement hi chuna takina kal thailo amma ela chukum zabi som ni na aroin hel chowa sa phau min op nan dal chho tiela kong anin hon zau chho khan sang ha ko som ni le panga rss arom ding ta de chuan sang ha ko som nga pakhata jansang party arom ding le ta de chuan sang ha ko som rukpalia vhp arom ding le jansang party chu ti to po omin sang ha ko som sari pasaria io2 janata party arom ding le ta de chuan chu ayan na sa zo ka hindu sa khwa promote tur hindu sa khwa ron vor chho tura political party tharom din le in bjp party sang ha ko som riata arom din ta BJP tharui ti chak turin filfia ka chepol basrang dal hi sangas ko samriat palia aron din chole ta ani modi sarkar na nuaya pheichuan anvung chhota le maya manipura kan chen oma chu BJP balak na BJP sarkar na ina hindu sakhuwa na sataka choiga na tumzia chu chiang takin kan muta ani Hindutva movement hian amalak dan pakhat chu Hindunization of Christianity ani hei hi
India ram Christian ten kan man thiam lawang ti lawam le in ka kia Christian na ve Hindu na is antum tat mai ni sumi tanan man poi mo em pakhatan man chu avatara ania avatara chu incarnation of God khani maya pathian te pi te ni chu pi pui ne lovin God's ka pathian te anron in puan na ro incarnate na hi so ma omante Hindu philosophy ya tenth avatara oma pakua hi chu atheng vek to asom na kan ha kan yan ti thina chu chu tun na ya hian Ramakrishna mission noya malak na te Hindu tuam movement noya malak na te hian chu avatara som na tenth avatara chu Isu Kristan hin ti tatat mai ni di chuan conversion ngai to lova baptisma cha ngai to lova Christian in pe khe ngai to lova Hindu pa ni chung khan apathian te jinga pakhata Isua apethei ta ni chu tiang sa nan koi herle tatlat maya hei hi Christian ten kan do le thiam kan in ve thiam ngai le don nin ka sia ka thil ton pakhat ka soilang do sang ni le parukhan barak mission field mission exposure in kan kalabidi kan sir lai khan kulai Karimganj bora country ante kalkhan thil pakhat magdek mai antonga Bengali tlangwal pakhat missionary house zinga kum sarivel talto zui mai Christian te in khom na potel ve baptisma chang du lek silo Christian apo in pedu chuang nia lo ma sa tu em si ka an na ya chu chu sil chara khan ka kom chiang ta enge he tu em si in pe du lo in convert do silo enga te baptism mai chan do silo tia kan so chuan chu tiang thi khera ngai le ne ka pathian si ga pakhata Isu ka pe mai lo ati ol sam ta et mai ni chu sil ti ra chu khoi chang ngai khiat ka tia Ramakrishna mission do ya chang ni Mizoram hian Ramakrishna mission establishment hi khoi ang kan nei aru khian kan nei cheu to ania chuan he kan zoram ngei po hi he Hindu movement laka hian ahim film thei kherlo mai thei chutiang sukan din munan hi mek lain Hindu tua movement manro pui ber pakhat BJP sarkar chuan India marchaka sarkar na chanvek emo sarkar siam tu jinga tel ram da demo azong rangar tamai sia chutiang ang movement kara chuan Indian secularism chu ti borbana ni meka sana sa kosam sari paruka Congress sarkar lai ngeya Indian Constitution preamble da lu secularism sa ko zalen na 42nd Amendment of the Constitution mga loda lu thap to kha tuna hian BJP sarkar kan son mek chuan palzutin Hindu Rashtra din tumzongin ma aron buon maya kan secularism chu soi chiatin ti mai ngokin ti borbanin au mektani Indira mun sang sanga Christian te ti du da na le ne chep na alwar ema Christian biak in soi sak le Christian te ngei po kot thak le pilum hial kan tok mol ta ani Manipur thil theng po hi ethnic cleansing tia soyani rol hian Christian te du da na Christian persecution ani sia hi hai rol ani lo aphena tatani biak in khatiza kha hal ani heng song phena hian ombreng chu Hindu thua le BJP sarkar hi akai kuang ani ta chuan kan sa khuana him tur le BJP le athopui asangoi zon pui te song thakui chat tur hiam BJP ne na in pierson nei reng lo Christian pachal Alan Octavian Hill batena sang hazarir songriat le panga an lo din Indian National Congress hian Mizoram mai ne lovin India rama hian rorel na achan le angayani kalphung dik sarkar cha Congress sarkar hi kan mamo takchu anita ani apathum na chuan ramle na mahar tharna kan mamo ramle lung a chambel tolawa missing kan pung zel sia chuti lai kara Indian Parliament session nei meka chuan Forest Conservation Act 1982 anoi bau turin Forest Conservation Amendment Bill 2023 an para an pas tarup mai boksia keini ram ang international border ina ahwal khong de uveka hian
dan mangchia ka ti mai he dan an pas hi international border atanga te kilometer za chung kha central lamina an thu nei na an man theina ni don chuan Mizoram a hian aram leilung faten chan kan vanei claim sot don em samphai lama tangin non te se tlabung lama tangin non te boxen potton se kilometer za ve ve ka a chuang atle mota chuang chuan he dan mangchia ka ti mai ya kan ram chunga thu nei na kan nei to mang don tlatlo sen chalian du dan in he dan mangchia mang hian min sok kwal mai don ni lang tlata chutia ang din hun chu kan lut mek ta geopolitics a kan chan har angai tak zet ta kan kom thang la pa luka Bangladesh rama oma khowela mishing tam lama pariat nani ramangin chuti lai chuan mishing bit zonga phei chuan ramangin pakhat nani to Bangladesh aya mishing bit zonga chu city state vek an ni Macau te Monaco te Singapore te Hong Kong te ni amai ro chu aramang chuan Bangladesh khowela mishing bit berna ni mek to chuti lai global warming awangin vur lo tu fin riat chi ba sang zela Bangladesh ram ko Indian Ocean ko nakin loka chon aram zat ve deu thoku tuin hoya chim pil don chuti huna chon mishing bit lu tuk square kilometer khata sang khat le ti mishing om khu khoyang en kalta ko an kom chak kom thanga hi ran wak dar don chiang lu tuk khowela sa khuana wanga nam kol sen berle du cheber kan tiang e khowela sa khuana wanga nam kol sen berle poisak nei lo per muslim ho hian minon hual tuau don rei lo te a chuwang chuan chimral kan ni ma hian ramle nam hat tharna kan nam hian avamo tak em geopolitics a kan harangai anti kha chuti line kan rama kan boi pui ber chu thua ka sumlut nat na ani nasa takin min run mek henga changten kan hak chuwa chule sam ziak tu chon sam som ni pali chang thum chang lia lalpa tla tunge chowanga amun thiang lima tunge dinga kut fai le thinlung thiang lim ne ya aril rueng ma lo mai lama da ngai lawa bum tu ma che sam ngai lo mi choti lalpa tla ga ding tla thinlung thiang lim kut fai bum tu ma che sam ngai lo mi kan ni ngam awa chol ta em sumu na le corruption a hian sumu na le corruption ayan ka film do na ni ka film nge yang titak namten kan ram hi an kai chua yang ai ta lalpa tlanga dingtla ni tur hian pathian du dan sui chunga kan ram an siam thatangai ram ro relna adik lo chuan ramatu chechim lali suwa zirtin lai mu kham ani han ka soilang thuaka he khowela pathian lal ram dinani kan tini kha when I toy te kan bel le sok du chu lali suwa krista khowela local hi nakina van ram kan kalnan mormor ringot ani lo kan tharau chan chuwa ringot hi a mission a fulfill na ni lo he khowel siam that hi lali suwa local chanani pa pathian fa pamal nei chun meu thi khop hian in khowel siam thaturin khowel hi aron lu chil ania chu kan lo lim puyetan mai ani ngot lova lima chalowe ka ti na ni lovin kan lo lam puyetan remote aron thi lova lama chalo ka ti lo he po kalam chuin tho ko khana rong bol chan vo kan lo chel theina tan lal i sui khowela aron thi ani ngot lo chan vo da chu kan chelang chu kan in lak tharau mi na tan lal i sui ro in pe ni ngot lo tharau mi kha chalo ti na ni lovin amen hallelujah ti kan lo awa amen hallelujah kan lo pek theina tan lali suyen khowela ron lu chila ni ngot lo he khovel dam nan pathian du dana he khoweli siam chat alo ni theinan pathian ram he khowela then theinan kristal ram din ani theinan lali suyen khoweli thi chil rapin aron lu chil ani so chuti lai chuan kai ni Christian sa khuwa te in him na secularism vong tlat tu party te hian party chen khatina development remote an ma chuan lai hian chuti nga kal ve tur chu kan ni in ka khelo just for the namesake of development hian kan Christian na hi kan lia bawang ti ka law
Christian na hi kan tar chuak reng tur ni tla Congress party ka ron pen lu chat chan po hi thil dang sung sung aya sa kho zalen na ta poi mo tla party ni fa development ti trong kam ngai zon tak ma the amang hiam Christian na hi kan lia bo so wang ti ka lawani development chu try kan tum der pakhat po ani turani ya party tin hian development chu kan zuar cheu mai amma elo su development ngor kan ma mo ber ani lo sustainable development ani turani anti amit hiam ten ami sing cheng te poya khoi turani lo wa environment khoi che turani lo wa chu tiang khat yang tia dik vek pakhat soibel kadu sustainable development tak nei tur chuan secularism abo che turani lo tu poi sa ko zalen na ati borbang turani lo wa Mizoram Christian amangat pei chuan sustainable development and dir tur chuan Christian na develop turani Iswa Krista le alalrama develop turani chu sungai ta Chutiang ang politics chu kan kalpui chuan kan ramle nam hi harala dam na tak kan theng thayang ni Mizoram ta na masona tuan tling nei thei dur chuan sa khuana develop tel Christian na develop tel sustainable development hi Congress ko kar hian akal pui anga yani chu atop na tan chuan ti to mai te una hian mitam takin kan mit hiam ten sleeping giant tin Congress party hin soya palian muhil ani amur thuni sleeping lion de ponti sakai bak nei muhil mayro chutuna India ram politics din mun kan sia central ram politics thile dan kan en chuan Ragaji Rahul Gandhi marhuai na Congress party chu palian muhil sleeping giant chu sleeping lion chu aron thau chuaka apen chan le tame kan hi chuta chuan India ram dam turin maron la chau mekta ti kan sia NDA bo beta le thal turin India in hom khom par de som ni paruk chu roin tel khomin malam panin ankal tamu muk mai nakum sang ni som ne pali Lok Sabha in than puya hian in thana so meu chuan central khuan Indian National Congress hian afong cancel le don ti chu palian muhil thomek chu tuna hian manam panin kalme kani Mizoram apo Miklin lalpa tlang ding tlak kut file thin lung thiang nim nei kan president zom tak pulal so ta marhuina nuaya that lo thailo na bom mangin Congress party chu atho chuak tamek zela chan puina election manifesto number 1 policy em mai nen chak takin malam panin atlan ruak ta ane lungrual la le chan ho na cha tan ma mo ta lungrual la le chan ho na cha ne na ke kan pen chuan Congress party hian kumin kum top in than puya hian ne na kan chang thayang ti he chiang til lui deuh ka pakhat ka soidu sanga ko sam ko pa kwa khan Champions League final an khela Bayern Munich German club le Manchester United England club khan a full time a minute som kon khel chung chuan Bayern Munich an chak zo champion mai tur ani to injury time minute na le kan khel bela full time zo no injury time minute na le kan khel bela Manchester United khan thatla how lo in thei top in last minute thengin beya an si puran roulette mai le win sian purle ta achak lo zo khan chak dai chu ta chuan thuru in phumom keini Congress party po hian last minute thlenga tho na chane in lungrual ane thatla how lo kan be tat chuan kuminin than puilo om tura po hian champion no moi kan choi piani en til na man lai de wa kan lai mai the Congress so man lai til soinan tia ma se atun lai le bek to nia sanga so gosom go pa ko dai khani amai ro chu last minute thenga tha lo wa be fat tu ten championship an chang tat mai ni so wang song kha khan thil tam tak min zir til thein ka bia
chanem ngai na la impact na ne na atop khenga kan be ero nga yang Alexander the Great, the Greek lalro puika Macedonia lalka enga tinge khovel ne khovel ti mayang khati hunlai khovel kha India ram thengin lalpora sa poron ne ni enga tinge asipayan tamzok poni lawa ral thuam nei chazok poni lo sakoran mang India lalpora sa jon sai ten mangania sai le sakor hanin beichu ai thau don tu ti chiang nen ma se pora sa le si paite tamzok kharan ne thatlo enga cham thuruk pakhat te ong historian gania history le kabuka chia Alexander si paite fei he seizo kani anti an fei seizo ram dang si paiten an feiken ain Greek si paite feiken kha a seizo klak maya indo da molan hanin chun khan fei toizo kina va chun phak lo lain fei seizo chuan thin nu na vitlum patlat kan party boy yan fei seizo kan mamo in back na fei seizo chanem ngai na fei seizo ti nak zit na fei seizo in lung ruang na fei seizo bei long lo thei top chuan na fei seizo chung fei seizo ral thom nen chuan kan mabak in than pui kan ma chon chuan Congress party hi pathian le ni pui de sara Mizoram a hin sarkar le nge yang ti hi ka bei sei tlat ani pathian in kan ram le Congress party mal som se ro se lo me